Wow, penulian ti po yung kukusunet kay sa kayo, rito nga tao lukay ang way pakunin Pohnpei, nan huya kubur kasanti kalimawat. Thailand kakan katlamon tayo, tayo bang katiyanan lolo, way pan po na sa 1 paron pares, nakakulian tayo tiyo. Yan lolo, rito nga tao yung kuburwat. Kalangan ko speaker kecil kubureo, iban sansalai bagi yang mana-mana nan kubur, trail kapagap. Omaing samat kod so beti lapalap kod mana-mana urusan. Ira cekelep lagin garin kat wasa korus. Ansu trebis. Garin mangi me korus. Sura mabil rasong po ira cekelep lagin masen da songan korus kenuyaw yo po itan dual kuburar. Kalangan ni rumaing samat kur lapalap. Biasa ngakin maur kelan paluar. Painir kajen kisah dia mana-mana kit. Kalau yang kit apa li. Wasabil gak yang kelal konoduran kaput. Maing samat kur lapalap. At tungal kapun pan kuburar. Surga kan kasabal pan kubur. Wan laut na tungal. Kapuya berkilar sabun mar lembako kalangan. Kalangan ni rumah samat kuat labanap. Kadang kuburai kits niat pantulan dan token ranwat. Judum lagot isagak pin kalepi. Kawan mat kelo kaborobor. Seperti opagi iran kadang kato. Oleh tiada mana kits, oleh yang kits dan wasan oleh kuburuat. Yang syukan serangkin pengita. Ada gajen kuburai kit, kamera lekit. Yang syukur kan mesabang kini salong Allah. Gajen kuburai itu kit pan kuburo. Ajaran metode main samat kuda balap gajen mangi. Gajen kaitar sakratawat, gajen sabun man kita pan kuburo. Sebuah kiau sakratawat kuburo moyo pekenap kat kapingki limaranat kaun. Sontor son Kadkadaur. Sontom labalap como Jesus Christ. Amen. Kalangan wan paron pares cekabe katlan sa bumata yakpur. Amuna tayo bang katlan chancel ranwat ni Yesil kapuri. Isa kwalu paran kaunor yakati isa puno ranwat yaran kasilisa kwaluan kuya kupur kasanti kalimawat. Pagi law elu tungata Mayor ay pan po na siya Chief Clerk kung lukuran marakan. Senator Abram, May Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Hey, Senator Ricky Carl, May. Senator Sonse A. Edgar, May. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Peterico L. Irons, hey, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred San La Torre, betul May. Senator Daniel Le Pen, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Sandy Tesco Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Mikel, Senator Sheldon P. Nett, May. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitero I. Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. kalangan chila chancel magtry sa bulman ko quorum. Muna tayo bang katla record and chancel may Senator Simon excuse ang yakpuran ranwat. Magpurayin kakulian tayo tiyo ya sa bulman tayo sa karatan. Kapyung malad sa karan Mexico, kapyung lap, pangkupuran na nilap, sa karan Kaiponi, o wawlap, pangkupuran na Raksoko, wawlap, pangkupuran ni Shoko. Wawan ko sa bulman
Likan ko nanalang ko na kanye ko. Autoro rong labalap kay Tipalian Triak, Momotso Government, National, State, Local. Pwuhng Kabina, Honorable Stevenson Joseph. Karayaon Kabina, Honorable Rodin Movic. Pwuhng Kisong ko pong labalap, Honorable Nelson Joseph. O yang umisong ko pong Koros. Pasaksit itungal wow, ong Vice Speaker Abram. Floor Leader Latore, o Honorable Senator Koros. Lang Chamarom, Holoiso Seriso. So masakan o lang ang way kasampalakan. Mauya uliya ba nan kalarwat. Men Pohnpei kan mapateng tayo nan Chamberwood, nan kalal, masligan kalal. Rakat, uktay leo pa na nan kuyok purwat. So iban po na si Sabal Matay, Floor Leader Latore, mapukokian kalway tayo nan kuyok purin Legislature kan. Kalangan speaker mo na ibang pato kung kubural tungal. Kaping ang kakpatong promail, kaping hotel, bago kubur mau, kubur sabakon ko, makaipay po, naman tayo, aloyang sa numaw, ang ranwat. Speaker ay tungal, kay Pwuhng, wow, ang kakpuli sa pulmainin, sa salir nilang, bank frontal supay di kong Pohnpei. Wong kung kaming speaker, wong tupais, wong kinanapal senator kang koros, nairebil mo wong kilang samaroko, wala iso seriso, lang kanatakan, lang niway. Ilman patuang kami wong ki lapalabakan koros panak segatip melel kapina kayu kapina koryao harat sungal kabinet kan koros melel bilman wong ki palian malang kabung Nelson Joseph yang amusang kabung kang koros majungal lapalabakan koros tahan malang kabung bilman wong ki lapalabakan koros tahan national level ay sungal wong bilbak wong ki men Pohnpei koros Minwang ko sa pagmamahal staff kan koros. Speaker man sa korok purmao ang kakmiya tayo lang kakapantela channel lang uya kuburon marinranwad. Kariyaman. Diyan siya lang mga work kamagit na kawitan floor leader tayo lang kapantela watawato alaltan journal koros mautong kamagit na masaniyay. Uwa masanisyo kamagit paita tayo kapantela watawato alaltan journal. Kamu floor leader Latore. Karangan speaker ay tungalwaw sa paling tutuwa tabang promal. Speaker man sa korok purmao ang kakmiya tayo lang kakrop sa pulmatay kalantar o katuyan po na itam ng isu o waluan sa kaptalong kamamatang kusunat kan. Kariyaman. Diyan siya lang mga kamagit na kawitan floor leader tayo lang katiyan po ng isu o walu ang siyong katkilong tapatungan lang kamamatang kusunat kan o resolution. Tayo katkatiyan po ng isu o walu. Makaros sa bulman kiyang sumaw, tayo katlamoy, paano na siya sa bulman tayo. Lord dito. Karangan speaker ay tungalwaw ang tutuwa tabang prangkat kasampal. What speaker man sa korok purmao niya tayo lang kakrop sa pulmatay kalantar katuyan po na itam ng paisa kayo yung standing committee report. Kariyaman. Diyan siya lang mga kamagit na kawitan floor. Pag-iyam niya, utupan kamagit wak tayo katkatiyan pan. Order of the day, tayo standing committee report. O ibaan po na siya, Lord dito. Kalangan speaker ay tungalwaw ang tutuwa. Speaker man sa korok purmao ang kakmiya. Ng patawan, yata kamagot tayo lang kak-place standing committee report ng basilipo ko wali labing nalriyan sa kunong. Kariyaman. Diyan siya lang mga kamagit yung mayor, tayo lang place standing committee report, silip ko walu, labing nalriyan sa kunong. Paros mautong kamagit ito, masaniyay. Uwa masanisyo, kamagit paita. Pag kamagit tayo paita, man patawan, paros yung place standing committee report, silip ko walu, labing nalriyan sa kunong, para sa bulmatay standing committee report. Floor leader. Kalangan speaker, tangan mo may tungalwaw ang tutuwa tabang promal. Speaker man sa korok purmao ang pilmiyak. O patawang yatak kamagot tayo lang kak-place standing committee report ng basilibugit tuwaw labing nalriyan sa kunong ng sapul matay kalantat ng rangot. Kariyaman. Diyan sa lang mga kamagit na kawitan floor, pag iya utupan kamagito, oras mautong kamagito, masaniyay, uwa masanisyo, kamagit paitar, karatay bilman patrawan, tayo place, standing committee report, silupkit wall, labinariyay sa kuno, bansa pulmatay, standing committee report, and ranwot. Makparos place report riyaw, ay ban po na si Saul Matay, Chief Clerk. Standing committee report number silupki walu lain riya sa kuno, mapit Legislature Bill number silupki tuway sa kuno lain riya sa kuno sang taon mo yung finance. Jalan kakatiyan at masinabi, ay ban po na si Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ibang pada sa mga kamagin muni. Kung puro po yung kakpatya nga sa masanin kosam, sa karan kapang kayo po nawaw may patuyan nila.
Itungal wala pang kuno may Mr. Speaker. Ang kumelel Vice Speaker, Floor Leader. Itungal wala toror pang kupunan nasionalay mo Chairman Netkar. Dukan Kuchar, Senator Michael. Nang sa Pwuhng, Senator Edwin. Nana Pasokes, Chairman Artui. O itungal wala melel pang kupunan kambakabayan o Senator Kankoros. May Mr. Speaker, ipata sa mga kauntin mo ni Onuwaw Karakara kamagod malwat jalan ka kuya ko purki standing kami report silub ko walu le pangyari sa kuno. Chan chala mau kamagut memia pagi emio utupan kamaguto koros mau tung kamaguto masani uwa masani show pagi kamaguto poitak tebang kerjanan masin be umai kubura important ma German car buat tabiata sul matai ma masin penen report what Kailangan may Mr. Speaker ay sakaran wow sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. May Mr. Speaker standing kami to report silubuk walu le pangyari sa kuno itan kamotang ko sunat silubuk tuwa sa kuno le pangyari sa kuno may pag malwa dan kak ukitala sabul material ko sunat din budget melel pali mga pali budget din sabul material Pohnpei Public Broadcasting Corporation the V6AH when kakapali anani yung pilwiyar wasin ko sunat melel mga pali iray tondo tongkan makinsabis kiyangar Pohnpei State Government sombari isak taponang nan ko sunat memoranwat kamanaman tasang malwat ko sunat isakaw el lebaniyal walisak lebaniyal isak lemao ruwasa metonta tong chorus natatawagan Pohnpei State Government o wanain so natatawagan Pohnpei State Government lel sombari isak pwede wiwi amao o lalapad merat tungalen ki apoy na rail bankin ko sauta ninduan kawaitin merit increase step real nan karong-karong mawiyawi Commissioner ng V6AH Mr. Peterson Sam Pwuhng Committee o mabil Pwuhng Committee terang-terang kampan moni o budget officer utud miya may Mr. Speaker pwede iraton tatak kan V6AH riyaman mawarailar dala sambari isak o sansal me aratungal tatak and pa way nan paluwat mamaw ay makareta kaway din commissioner ako na ang melel ruwasin kosunad me pan kaya tapoy nara and magid o irayang agi radio program director Miss Witcher Calio o announcer 2 Miss Wensley Hirens sansal nan karong-rong may Mr. Speaker director ng kampan moni o sa matay budget officer Pwuhng kamagidwad o kumoni may pan magid sir pan wiya moni kap apan chorak nan budget yu malwat kamanayang V6AH ay magarata may Mr. Speaker sa makamiti Pwuhng kita takwat pwede at kapiatar ruwasin kosanad makasanad may records med lelson barisek nan service in government utan panale wasutan puy-puy-pukat o niya magdiyar kami di bil kamelele na Israel county kan mabal-bali kambakan pilbang kaway tato Israel chon tatangkan meleler sangan Israel matuwa jamet ang V6AH may Mr. Speaker kami di Pwuhng kaway wad nito sobe kasal o pagkumalwad ang sabon man ko kupurmaw o sabon man kita kaway wad kalangan may Mr. Speaker kalangan Chairman Carl pagi kabechen report mia der machin ben report kamu Senator Edmund Kalangan Speaker kung kupura po naniran yang kata ni tunggal chairman ingkap ye itu masyarakat wah wong din komi
Vice Lord, Honorable Members kan Koros, o Irakan Koros ng Patang Ted, nan yun namin mission gang. Speaker, boya ki report na pete, sainset. Ini minta kita memotwat yang kaksabut nan kita report or tingki na sampai. Masalah mantan Chancellor makamugat yung biasa Chairman at Malta yung timasan po Koros mo itong kamagito masan iyay masan isyo kamagat pa ita tayo itong tiyan masan ng report Koros mo itong tayo sa pulaman kita standing kam to report silip kuwalu labi niya sa kono masan iyay Pwuhng masan isyo kamagat pa ita rok tayo sa pulaman kita standing kam to report silip kuwalu labi niya sa kono Ronald yan to report Standing Committee report number Silipgi Tuala yang di Sekono mepet Legislature Bill number Pwuhng yang di Sekono sang kesal Committee Finance. Kalangan tanang kakerjaan masa lebih may purempona sa Chairman and Moni Chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker, jungal wasa bal bangko pura mo yo bangko pura kan Koros. Bila baca kami sama kami di Moni may Mr. Speaker o niwaw kara kamagat malwat talent ka kuya kupuro di standing kami to report nampe sila bukit tuwa le mangyari sa kono. Chancellor mo kamagat mamiyayar pagi amiya utrupe Koros mo utrum kamagito masa niyay. Pwuhng masa nisyo pagi ay paital tabang kerjaan masa lebih ulban po na sa Chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker, jungal wasa bal bangko pura mo yo bangko pura kan Koros. Standing kami to report, sila bukit tuwa le mangyari sa kono. Itan sabon mensong kupong development KAPWARESOU medalator bang kupuromui o assign yang sama kami di Moni. Medal pagi patet makamana-mantang malang kupong leader mo in Pohnpei o apa-apa li sama dahil malang kupong isap to Court of Land Tenure. Sansan nan kawai itu pagpen maluwatan kak sabon man ko kupurma o sapatata Moni mapatupan personnel dan kak tatang kiyang pil apol pension tatak melel ran wat my Mr. Speaker nan moy wat biya pukayo makin pato Court of Land Tenure makin wiya sawa saben song kopungka makin padawan assessor kopuka-pukat kapag-kapagtan nan mo interest territory anso mesong kopungkan kinuya menway niya nan moywo kini assessor riamen makin padang irai song kopungen waikan kuiran kin ka kawai ki irai song kopungen waikan we have been yeyas we have been tiak we have been kosanti kan memia Pohnpei makin kol apol ben sap o apali kosanti kan mapitata sap ni melele yon apek ranwat may Mr. Speaker kawai tin song kopung lapalap o irai song kopung insap kan me solara nana pen pukaw wa Israel kan Koros mo ya song kopung nintuan biruasin sama tay pasan ng kosanet kawya men Pohnpei kawai kan makin miye ranwat awak kawai tin kosanet me raganutanan kawai tin kosanet pukat miye sabol maray lawyer makin sawa-sawa sa song kopung kan ay meleta pagpag mamiye renkak patuwan sang kapukaw pan sabol maray patet o Moni mapita renkak apaliki ananin tontotok melel iray clearing kan makin wiya sawa sa baniray song kopungan malang kopung isap kan Moni pukat may Mr. Speaker pilikaitian Moni kap Moni me uyak sen patet me malwat kamanata ni kapat me uyawi Moni me ban nene yang Israel contoh tangkan me apa-apa li option clerk ma ban kanene tu Moni wat cala riyakit me ban luwe kosana ben Moni wo nintuan ban kanene o luwe ti tala riyakit amonian ka pilpat padodenan aray tungal padet poen yang sewase proatengan memagud melel proatengan kamawela sa maray filing system rini ara may Mr. Speaker kamu kami din Moni utung
kawait me bil mianan karong and sansal me samatay director moni o bil budget officer bil patiang karong o raibulu chung kawait wat ay melata may Mrs. Speaker sa mga committee moni sorte bil sawul man ki tungalan ke bekasal kailangan kawait data inangin kamutan ko sonet me sansal onin tuan report malwar dan kak sawul man kita nilalap ikawait pan report man may Mrs. Speaker kalangan Kalangan Chairman Carl pagkawit takawawan report standing up the report sila putwa ulit nangyari sa kuno miyata masan pe kamu Senator Perez Kalangan ko, Mr. Speaker. Kung na iba niyang patroy, magkatanan ko mo yun. Chairman Matialer, ito maluwaw kung samatay court, kung ko Speaker Vice Floor, o iyang ay honorable members chorus, real staff kan may ang dyan ng chamber. Kapag ko report na niya, for the benefit of the tout. For the mathematical, tayo kamanala sa munuot, kage kasaw po yung naramas, tabo yung naramas bukat. Uda naman subject to PSSR. Udan miye sanggoy ban engak bolisang ng administration po engak kapaliray. Mo miye gay magbuburam papamuy lang radyo mo niya arang kage kasaw po ng tontong ko. Kaya Mr. Speaker. may Mr. Speaker Power Senator Perez kamu Chairman Carl kalangan may Mr. Speaker ikapun ki kawait mo memiyasang itungal chairman mo chairman Jen ko ikawait me bansang chairman Jen ko and sansal menan kosantin apolban ewe ran government siluwat malanggo pong tuwa the legislature niya bin sa unmaray manual administration ay mele yang committee kamerele me ipukon malwat may tatam kumagit pan monyo. We have been tatangkan mabang kasakasa ng monuwad ninduan espan santi nan pachetin na palira itong tatawagan mo lang kumungan apa na puelban sa pumaray manual mawiyat tatak sangat ko kukutan mo lang kumungin lelewan Pohnpei miye lalatarangot ay kapng kikawait mo masang itong chairman mo kalangan mo Mr. Speaker Chairman Senator Ned Kalanan kami Speaker. Kapag ira magdahil katuin sosopay, mo na iba ang patoyan na itungal sa karata and kapatapat. Ay man patoyan tiyang ki itungal sa karmisiklang. Kapag lengan o wow, paan kuburan na nilap. Patoyan sa pulamamoy, masanin kasam wow me patroyer nilang on kitay laramas nanwasan uyalaman itong alsakaran wala pan kubramoy on ki pa speaker floor leader on ki lugan lang so yang samarokan on ki nas sabwafik yang olusokan on ki nalaim yang seriusokan wow honorable senators chorus ay tungal patang kupramayal waon ki Israel kan me patonan kaleri o Israel kan me kasampal ki uyalamamen wilya parail kan nan pinin ko kusunet pisa ki o pepeyan men kapese kan ira magtail sopa yan sukset ira kasampaleo apa insansal nan record me kembayan sap anano puko and assessor half kay din ang show murun ranu tapet ang show me kaitan government tangatang rawudan pananan puko and assessor Israel can take appraisal real estate appraisal kan sang Israel appraisers kan me soto nan FSM soto Pohnpei Eri anan soto anan ranwat anan paban ka kanan lakap
Ranwet mi menyang utungata wege tame sansalan report me ananan ranwet mie eri menyang utungata talen sapelman kita ananan ranwet alakap talen yang tane Pwuhng ananan lakap Nawa Mr. Speaker iman patron pata sapelman mo ketian ansok setro ya patron ya takamagit talen returning the mass and when standing committee report sidubuki tuaw 11 year resak wano o sapelman kita pagkakariyaman Hamo na iban po na siya kamagut kamkupro sa natin po na siya mga chairman Carl chairman Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko puro mo yo, bangko puro kan koros. Itong alsakar mesik kayo, karyaw, uya pukuan, chairman and committee yu, ang Kadkadaur, o melel kawe wanin nay, out of an robot. Ikabang kawe din, kumbaga pa sa natornet. I remember doon damit. Natatawad pit malang kubong isa. O pit kapukan assessor. May rise ang kubong nga sila nanan. Remember doon assessor o appraiser wag pasan. Ari kupuran sa nator na ito. Ang kakuya floor motion na session rawat. Apol lang kami tinsayan ko. Ang kakluga ito. Israel uliapan opsi sa abakaitan malang kubong sa pengka kadeta ma ye melal ranana bukan appraiser remind Mr. Speaker po kawai to kasampal apo sudah pitira me pada bangku puracay makupurakan san ay men po dan kagritin timasan po o kadlamotan Masular masaluban Standing Committee report silip kutuaw laban yari sa kono sansal memyer kamagut talan utung tumasan pe koros mautung kamagut tumasan ye Pwuhng masan iso kamagut poitar talan utung tiar masan pe koros mautung talan sapelman kita Standing Committee report silip kutuaw laban yari sa kono masan ye Pwuhng masan iso rawat talan sapelman kita Standing Committee report silip kutuaw laban yari sa kono Theatre report, Standing Committee report, Masular, Iban po na siya sa Bumatay Floor Leader, Latore. Kailangan speaker ay tumuluwaw sa palang tutuwa ka bang kat kasumbalwad. Speaker man, turta ito ang mga chairman ng finance. Chancellor mga Floor Leader, Floor, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko puro mo yo, bangko puro kan koros. Kapag kupuro mo mamamiya, o kamanamantan Standing Committee report sila pagkutuwa o laman nangyari sa kuno buhay kamanamantan may Mr. Speaker kapin report what and bilikak lelang song kumong labalap kawit kan koros na sansal ng report what nintuan na bilban santinan kosan natin budget ay man na po nintuan na ray pa na pali sa maray malungod administration may pa na pali ray itong tatangkan aray itong albukasan sa ng report. Kailangan may Mr. Speaker. Kawait mamiya. Standing Committee report silip kutuaw laban yari sa kuno kamagut yung mayor Standing Committee report ko dyan kakan pagkatar lang malan kopong kay CJ o yung mapano yawi Ang chancel masabi maral pagpagyuman kak chancel yang rail legislature apaliyon tuwan pagpag chancel tong legislature. Masala for the privilege ay bang po na si floor leader Latore. Kailangan speaker ay tumulwaw sa baling tutuwa sa bang promal. Speaker may sakara ko brumawan niya sa ilang kakrap sa balmatay kalantor katiyan doon ay ganun baysak tayo yung pil kalantor. Pariyaman. Chancellor mga kamagut mabiyak dahil ang katiyan pa ng basic tayo yung pil calendar. Pwede utupan kamaguto miyak dahil katiyan po ng basic tayo o iban po na si Chief Clerk. Legislature Bill number Slipkey 2 line Legislature Draft 2 of Bill Pan Act
amending Bill number 11L.77-25, the Comprehensive Budget Act of 2026 and for other purposes, only what KU. Kailangan dyan ang kakadyan masinabay ban po na si Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Bila pa atas ang kamdi mo niyo nuwa kara kamagad mo wala lang kak uya ko puro kiyang watawat kayo. Kamandang ko sa nasilubu ko sa kuno le mangyari sa kuno. Yaman. Chancellor mo kamaguto karos mo utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni Show. Pwede kamaguto pwede tayo kakadyan ang masinabay ban po na si Chairman Carl. Kailangan Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang ko po naman. Ibayo may man kabatayang kawit man pilwot. May ban masa ni pon mga batawan LT1, LT2. Kawit wa sabong. Sansal magmay ban masa ni kapin pilwot patolong by request. Niyanso may patolong by request patoto sang executive. Sudah kau ya LT1 dan LT2. Anso men legislature kat kiyang kupura mamiyo kita kila ya so me apan we LT1 dan LT2 or wasau mai Mr. Speaker dan sansal me mamaluat pan kamanata tatakut wat karyau wasau pan patosang mabuk teger nan wat kayu. Mr. Speaker pilwat song and kakpugutala pajatin V6AH nintuan standing kami to report sila kuwalu la mangyari sa kuwano may malwat ka manala and kakapali puinan chon tatak kasambal riyaman may uya tatang year ang Pohnpei state government may V6AH dala sambar yesak puinaran kakmagit o kamagit pen puyo kan uyawi nintuan esodaban anana mo ni kap pantatok dan samarai pajet memalwat kamanatara ni oralap I kawit pen pilwad may Mr. Speaker kalangan. Ang Chairman Carl pwede kabesi ta kawit na chansalo kamutan ko sa nasilip ko tuway sa kuno labinyari sa kuno. Miyata masalim pa kamu Senator Ned Kawewe mawar kaysa bali tungal sa karanwa men nuwaw sa karak Thailand. Ritung ita masan pa kakagariyamen. Yaman. Chancellor mo kamagut Maria Thailand ritung ita masan pa karos mo utong kamagut masan ni Pwuhng masan ni Show kamagut paitar mo na tayo pano suski kamutan ko sa network ni watawat kayu ang chancellor kamamutan ko sa silip ko tuway sa kuno labinyari sa kuno karos mautong kamanata kamutan ko sa network ni watawat kayu masa ni Pwuhng masa ni Show kamagat paita tayo sa monumental kamutan ko sa silip ko tuway sa kuno labinyari sa kuno raw tayo kumalma Tapi kita Chairman Kumbal pertama salah sang Chairman Call and no
Try sabale ro na sabun matay uyapur. Sansal magtry kat kan bill calendar. O iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Pwuhng and Pwuhng, a bill for an act amending Bill number 11-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes. Only what kayo. Kailangan talagang kakatiyan ang masin ba iban po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Pila uriyanti sa umukamitin mo niyo melel kaysa bal ay tungal sa karan wow. Nuwaw karagarak ay kamakit marwa talengkak kuya kupur kiyang watawat kayo kamadang ko sinet papugiyew dapat niyari sa kuno. Amen. Chancellor mau kamakit mamiya koros mautung kamakito masani ay. Uwang masani so pwede kamakito paitak tayo bang katiyan ang masin ba o Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker kamadang ko sinet LP number papugiyew dapat niyari sa kuno. Ime sansal nan kawait pan standing kami di report sila begitu le benyari sa kuno o ikapeng ko malwat ya sabon man ko purmawo sabon man kita report nan kamudan ko sanet and kak may mayang malang kopong and tatang ko mo naman malwat kamanatar pan president mele lapali epod ben pukoyo madang ki assessor pato wansang mo karena ketiang ton irai ton tatangkan uya clerk o kinsaw-saw sa irai sang kubungkan dan malang kubungin sa Mr. Speaker kamelele me pukawat kita me sabol man ki me pit patet me malwat me kin kamanat o uya ben kasandi kan koros me pan miye nan kamban sa executive sa malang kubung au dana ban puro to malwat kamanata uya penta to ko pagi epit moni iya so me malwat kamanata ra kanenen mono bukon intuan kawit me mie ara kak pe na pali nintuan manual of administration me apali apol benton to na kan malong kupon ermay Mr. Speaker ipata sa mo kamiti moni yo sakar malwat kupurmawan miyo dai sa bon man kita ang watawat kayo kamadang ko sinet papugiyew da mangyari sa kuno. Kailangan Chairman Carl pwede kawait sa kawewan kamutan ko sinet sinukiyew da mangyari sa kuno. Miyata masin ba? Kamu Senator Miguel. Jungal ran mau ran lelowat. Kamu gubray jungal sa karami sikuawan pulis apal mo yung jungal bepay type nilang. Kung kan kami vice floor kampakabayan narpol senators koros irailakan me patang ton totong me patang yelamaman ran wato ay tungan ran mawan payaw mawang ton Pwuhng sak ngay me tungalan ke kapeng ang kamtin finance pagkakawit me miya pagpakpak na sang malang kapong speaker kailangan soreray position wad to pukat kan pachetet absut raw ta moen karapa ayelelan so me sulara nana pa konangan prala puen so sa incentive na rail tunto tong kanen molang ko pungen sap nintuan kawiten sabol maral taral tungal manual of administration me molang ko pung totongki arisang ni karabo man speaker man paduan pagi kita lengkak retung timasan pau katlaw suskila kamatang ko sunatut Amen. Chancellor mo makamakit yumiya yo talang retung ti masin ba masin ba iban po na sa kamakit mamiya karyaman pa koros mautung kamakito masani uwaw masani so kamakit pa itak tayo retung tiyer masin ba kamatang ko sunat papkiyew laban yari sa puno koros mautung kamutan ko sunat wat talang kamanatan watawat kayo masani uwa masani so kamakit paita rok tay sa pulman kitar kamutan ko sunat silip kupay papki laban yari sa puno o watawat kayo bang Privilege my Mr. Speaker. Kamu Senator Carl. Kailangan my Mr. Speaker pwede ibantung rin kaya sa umaw. Tungal wa sa palbang puro mo yo pang puro kan koros. My Mr. Speaker nawawa karagarak men kamakit malwat talang kakadiyang ban resolution calendar.
Dan sana mau kamu ketium ya Romi ya utpak Thailand ketiam pon nambe Aisak limau ya resolution calendar. Bagi ya utpan kamu ketok Thailand ketiam pon nambe Aisak limau. Kamu Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker, pwede bangkuran tungalan diyan sa umaw, o tungal wa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan karo. May Mr. Speaker, ang sa umawad, may tungalan ki, ay manuwaw karakara kutud, pon kaway din sa maday rule, o withdraw kamadan pagpag te LR number o pisili sa tuwa, laman liyari sa kuno. May yale di Pwuhng jalan withdraw kamutan resolution ap kisilisak tuaw le banyal riyay sa pono. Karos maudung kamugutan masa ni yay. Pwuhng masa ni so kamugut pa itak tayo withdrawer kamutan ko sunit. The resolution jalan katiyanan masa ni ba iban po na sa floor leader, the chairman and place. Kalangan speaker ay tumaluwa ang tutuwa ka bang prong katika sampal. What speaker mo sa karok purmawan niyo sa ilang kak place resolution number kisilisak tuwa labi na risak wano ng sapul matay kalantan ng rangot. Kaya man. Dan sana mo kamuguto karos maudung kamuguto masa ni yay. Pwuhng masa ni so kamugut pa itak tayo placer kamutan resolution what. Ben patrawan pagitag tayo kamal the financial for chief and kak so siya kamay ral makan masya sabul maray resolution what. Chief,
Ben patawan tayo sa palong na sa matay uyakupur, homo na tayo kumbaltik, tayo katkat pan resolution calendar. O sansal mag-try placer, kamutan resolution of kisilisak tuwa, laban na riyay sa kuno, nariban po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number FP Silis Actual Line sa Kuno Proposal for Resolution. Further amending Legislature Resolution number 111-25 to provide for legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Kailangan tayo ng kakadyanan masa na bayban po na sa floor leader, Latoro. Langan may Mrs. Speaker ay tungal o sabal bangko pura mo yo bangko pura kan kors. May Mrs. Speaker kom ko pura buwan pil tungalan ki ansa umao o kasamo wan ki katon sabul matay lodi der risolap neto mana kamen me padain kamera le me floor leader bana pali KAPWARESOU sa matay lodi der. Mr. Speaker, nawaw karak-karak, kamagat maluwat talang ka kuya ko purki kamudan pag resolution number of kisilisak tuwa laban yari sa kuno. Tansa lang mga kamagat miya karyaman pan kamaguto. Karos mo utong kamaguto masa ni A. Uwa masa ni show, pag kamaguto paitak tayo ang kadyanan masa na ba? O may kupuruhin po na siya introducer and resolution, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. May Mr. Speaker, nintuan ruwasin kosan natin sa matay government. May ruwasin may sawas koros, munikan o tupsukan mabangkin patoto o yang uyalak kisen apulpenta dakin government wood. Mabangkin patoto Legislature ang nintuan resolution. Ay masansanan resolution of kisilisak tuwa laman yari sa kuno grant me apali program and tuberculosis na sa matay government pa napalban kamban rosan mau mawa pato na wantala lo puriyanan isikit riyo kuwan isak tuwa 127,269 maluwatan kak ang o sabon man kita na pali operation o melal po inenton to token pali kasang palu pati ang met program na pali HIV AIDS prevention wancala silinan isikit riya po kilomesak siludat 37,253 kran pukat patosang winamarka patoto napulban sa matay national government o iyalalatong maluwat nanwipuat. Kamera maluwat pa sa pulman ko kapyung buweki ele ekay right on the dog mebul pan kran bukat sa ikpete kamanaman tan resolution word pan sa patatamon word pan kaktatao ko apali isa pa ni right on the dog sa bal bukat ano yarala may Mr. Speaker ikawid na miyong resolution number o pagkisilisak tuwa laman yari sa kuno. Kailangan Chairman Carl po yung KAPWARESOU kawewan resolution of kisilisak tuwa laman yari sa kuno. Miyata masa na ba? Kamu isa na ba? Kalanan kami Speaker. Kapangki resolution yung pagkisilisak tuwa Ibinial resa kuno may songan-songan men wukitala resolution me panamaner nembe puki isa geu lebinial resa lemao me bankin po na siya kasamo anak-anakan sang Amerika ong government in FSM o ong trial Pohnpei state isa pen tuan tatongkan may yang kasampalagi puki rail we tatok sa sapis sodrala bui eri yang kapang ki tatawet puki irailen yang pil insana mau go wigriao eri kasampalo karwarupen resolution word mayang Speaker imen patrawan uyata kan kamakit kailan ritong itemasan to sa pulman kita kagagariyaman
Nasalar Masanaban Resolution what Kamagat Yumia sang Chairman and Russell Mao Senator Ned Taran Rutung Timasan Koros Mautung Kamaguto Masani A Pwuhng Masani So Kamagat Paita Rutung Tir Masanaban Resolution of Kisidisak Tuaw Lebanyar Yesak Wano Kaibang Katian Anusus in Kamanata Resolution what Koros Mautung a large number of Kisidisak Tuaw Lebanyar Yesak Wano Kawatan in Lima Padimaun and Sansale, Wipakon, Mesabul Matay Sus, Matoko Kamamatan Resolution of Kisilisak Tuaw, Lebanyar Yesak Wano, Sus Isak Tuaw A, also the Pwuhng, Ranwat Kamanata, a large number of Kisilisak Tuaw, Lebanyar Yesak Wano. Kami floor leader Latore. Ang speaker mo na kailangan kot lang mawa kung kubura ang siya umaw yung kakmalin kak patungan pata promi kuburang kot tukasong balwot o melel patong Chairman in Finance melel kasamo wonki patuton Supplement Pohnpei State Auditor Mr. Eric o Sanjay KC Audit Advisor Mawuya an Auditor atungal saman nan option auditor pwede kakakyan patong tayo ranwot ng pagdayo ng katkiyong rally ulit ko. Kailangan ko promo floor leader. Kamu may kulukul tayo may sakara ko purmaw ang kakmiya o sakara ko purmaw tayo lang kamalkisan ang nagpur kasambal ng ranwot pulang sa bali ang malwot lakap isak. Kaya man. Kailangan floor pwede kamagit miyaya ramon iban pono sa kamagit mamiya imen patungan pagi sa patungan kalalapag Pwuhng Chairman kan mamiya pakair and meeting. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker yung alwasabal bangko pro mo yo bangko pro ka. Noong kami din mo ni kulak tuwaw lakap o kulak tuwaw ni alam. O kayo parong nagdaibang kabataya nga budget call and budget transmission act na education facility kan karong-rong pupuk lang niya kulak tuwaw. Ano yara lang may Mr. Speaker ikong ang kupul chorus kahit nandiyan kami member ng kami din mo ni kupul chorus and padyang karong-rong kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl Sansal Pakair o Kabulumaray meeting kulak tuwaw lakap o ni alam kulak tuwaw o invitation o Senator kan chorus niyang padyang Committee Finance. Kami Senator Simina Chairman Siga Nagtuwal Secretary Wow pagkairang members and Committee Education lakap pulok riyaw lagi ni kara karusian yang padyang karong-rong lakap kalangan speaker. Kailangan Chairman Simina Pakair sa Ulmamay Committee Kulak Riyaw, Committee in Education Kulak Riyaw, Kongong Uyawiyang Member in Education Chorus and Patyang Chairman Simina. Kamu Senator Ned. Kalanan kamu speaker. Itu kan sekarang wawan pat-patotaban ko para mayat. Imen bata sa pul mo magkamitian Roson Mao pakair ke me korong-rong silu iragla murin sa wasel lakab. Ewalep riawalep o silu walep. Mail ka din ko pura. Isuro pong isuri targa ya kamite may ititing ya. Lakap. Chancel Pakair sa Chairman and Roson Mao sa Ulmamay meeting kulak riawalep riawalep o siluwalep lakap. Pangang Pilwuyawiyang Vice Chairman o Member kan Chorus and Patyang Chairman. Kami Chairman Edmond. Lakap hewalep wasa ted tapulan hewalep riawalep complex linya room kinagwewod na wasa. Chancel Pakair sa Chairman Edmond Committee in Social Culture Tradition o History Preservation kulak riawalep lakap. Kong Pilwuyawiyang Member o Vice Chairman and Yang Patyang Chairman Edmond. Masular Pakair siyang chairman kan ay tuwan Pakair kan Chorus Masan Saler.
Na, kamu Senator Edwin. Moi imen patawan mi juga kual pesa mo ya silu ponyang mi tunga koros. Re moi imen patawan tu me mai itu partana ne ukamiti ya ente ta mi yang tua tai. Lang. Kamu teh Miss Elt. Dia tu pakai san chairman kan. Chairman and Chayan ko trial mayor kamagat yu trial kamal di sana uya puro sa palpen na lakap. Speaker, Okay. and Kamal Ivan Barawan Kabeset Pwuhng Kamadin Chain ko. Ivan Pagail ko ma Chain ko ang kanangama robot Pwuhng assignment ma uya yo imsaklar. Wala sign Pwuhng gak Pahrek sa maray role and gatilang amendment members can at least 24 hours. Karyaw pakair loke walap. Ranwat o lakap loke walap. Mayor committee loke walap lakap chairman kumuyan mangi tu. Walap rangot mau. Walap lakap. Mama mi conference room riyaw speaker. Korang-korang yung wari sudah na chorus. Kailangan speaker. Okay, kumay chairman kan kumay na kuya wapan na. Asan sa lang mga pakay sa committee chayan ko chairman kloke walap ranwat o walap lakap o himen kapung kiyo kailangan kimakumay kaganayaw pa na puwete palang-alangatan sa bulmamail korang-korang ka. Masula pakay sa Chairman kan, haiban po na sir kamagat kailan kumaldisan ang uyak puro sa bahal panalakap kulakaisa. Karos mautung kamagito, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagat paita, sa ulmatay uyak puro rer o kalangan ng kupura mahal karos,